Oh, it's changed my life. You know, the small town boy that's come from seeing the crime rate in his town, only ever hearing the bad stories, especially from media, to be able to see the world, to be able to meet with so many different Indigenous people, to see their stories and learn more that there's more to it than what I've only ever seen on TV. Maori has definitely pushed me forward, and yeah, like I said, it's changed my life. I tīmata tēnei kaupapa o Māoriland. I te tau 2023. He whare whakaro auaha tēnei. He wāhi, kia whakātu i ngā pakiwaitara Māori, i ngā kōrero Māori, i ngā kōrero o mātou tūpuna ki te ao whānui. Ki roto i a Māoriland, he kaupapa anō kia whakaara i ngā rangatahi, kia tupu ai ngā rangatahi ki te reo, ki ngā pakiwaitara Māori anō hoki. Kia mōhio ai rātou te hiranga nui o tēnei mea te hanga kiriata, te ao matihiko, kia tupu ai rātou, kia puawai I tēnei ao hurihuri o tātou. They can give rangatahi opportunities based on what they're good at, and I feel like that's something that, first of all, Māori rangatahi need, and second of all, a lot of places just don't provide. Te ao matihiko, he ao Pākehā ne, no wāhi ke taua ao. And so, ki oku nei whakaro, he hiranga nui tā te whakapakari I te reo o te rangatahi, te whakapakari I te tua te rangatahi I roto I taua ao, and kia whakapāho I tērā ki te ao hoki. I think it's something that actually we are kind of desperately needing as tangata whenua. Coming out of education where you're just munted as a Māori person, and then going into something that actually promotes your Māori storytelling and your Māori skills, all those kind of toi that we communicated and spoken, it was all just kind of validated. It's crucial really that us rangatahi get to tell our stories and get to be open. Indigenous people have long, told stories. It's all in our oral history, it's all in our waiata, our dance, it's in everything. Part of decolonisation is actually to provide spaces where rangatahi, where Māori can go and be Māori and also be successful and get positive messages about themselves. Tell our rangatahi that yes, the way you think, the way you operate, the way you tell stories and love them is actually a valid way of being in this world, and you can make money off of it. Mōku nei, he hiranga nui tā ngā kaupapa pēnei I te mea e taia ana mātou, ngā Māori, ki te tū hei Māori, kia whakātu atu ki te ao o tātou Māoritanga. Ka tino whakamana I ahau anō, kia tū, kia kōrero, kia hanga kiriata, kia hopu I ngā hītori me ngā kōrero o tātou tūpuna, kia whakapāho ki te ao. So, yeah.